Lakliba tang kunmapan phongdorakli Manipur Legislative Assembly Meepham yaningde haina CLP leader Okram Ibobi Business Advisory Committee Meepham dissent not pikhre. Meepham MLA singi right matpa Meepham ni haina CLP leader Okram Ibobi phongdorakli. Taasigi kunmapan phongdorakli Manipur Legislative Assembly Meepham yaningde phongdoktuna Congress ki MLA mangana ngasi Congress bhavan paugi Meepham pangthokre. Manipur Legislative Assembly के Speaker के Chamber डांगा से पांगथोकिबा Business Advisory Committee की मिफम अदु लोइरबा मतुंगदा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अदुदा Business Advisory Committee के members ओइरिबा CLP के leader Okram Ibobi na hai Rules of Procedure and Conduct of Business की मतुंगिना State Assembly मिफम असे था तरुक की मनुंगदा State Cabinet na warep lawro matong Governor da थारगा Governor na session phongdaba numit tara mangani walingaida Assembly phomnaba saman tawduna Assembly मिफम phomgadabane Governor na sinedai adjourn tawkiba Assembly Meepham chanabi amade logi matungina adjournment tawkiba numittagi paraga tha tarukki manungda session kaugadabane Kanglo na sige matungina Assembly session asi phamduna lakbane adubu handak phamgani haina thawrang tawriba Manipur Legislative Assembly Meepham aside chana Kanglo na siga yamna tayonaba Constitution ge provision sing violate tawba Meepham amane Rules of Procedure and Conduct of Business ki matungina Assembly session asi tha taruk ki manungda normal session, emergency session amadi short notice session haina ahum thokna Assembly Meepham phamba yai House asi porok tawduna Speaker na sinedai adjourn tawrabade Speaker na matam amada hektada Assembly Meepham kauba yai adubu mamangi State Assembly session adu porok tawkhrabanina tha taruk ki manungda Governor na anauba session ama saman tawba haibase rules ki matungina pangthokpam thokpa amane Hari bachana Kanglo na si handaki Assembly Meepham asida violate tawre. Rules sing asi violate tawrabanina miyam gi interest ta Assembly gi members sing na House ta pukhatuna khanagadaba hiram sing adu khananabagi tanja pidabana maram oiraga members sing gi right matle. Assembly gi members sing na laingak ta hangningba wafde Chana Kanglon gi matungina Assembly phomgadoriba numit tarani gi mamangda MLA sing na pukhatkadaba sing adu Manipur Legislative Assembly gi secretary da thaduna bishingadabane masi rules sa yawba amane asigumba rules sing mathang violate tawrabanina miyam gi mihur oiriba members sing gi rights matle hairoidabagi maram leite masina miyam gi rights sing su matle asigumba chana Kanglon gi wangmada tawningba tawbagi thawong asina leingak anama leiri haibagi wahan thokasi hangningai oi Constitutional crisis thoktana ba maming tagi oina nongmakhak Assembly Meepham phamgani haiba se mawong marin tadaba mane Feba masigi englaga ngasi pham kiba Business Advisory Committee gi Meepham da dissent not thamlam kibane lenga kesigumba namfu safu gi thawong ase yaba ngamloi haina su Okram Ibobi na makhata ke Akoi manga khangna hangba question oiba yai any ama oiba yai But no, government is citing Fajana one by one. Fajana Semto about clarified Toraba. Adurgadi Manipur Prajanasu, government is to Hena Pamanatra. Nuit Mangani the Pamsi, Mangani the D, Pamsi and Aina suggestion Toda. Muini Yadre. Only one day, 29 is a Pamashidi, Mashigum must the Hoi constitutional crisis. Madu talked to Navana Noina Tawdi or Yai. Adubu Manipur gi Assembly gi itihas tadi madu aidi aina khangdabana madu aidi thokhidi brana khali yes noina budi September tang kun ani gi mamangda tang kumapan na phamhauragadi last session du dagi tha troki manungda di phamedra the government dadi kasu problem lero adubu public interest di na tre na haiba adu aina haibado aidi opposition gi ai ithanda yawbunina atai di ruling party da yawbunina timin leiba haiba tare ad moi government support tawbunina upai leitamina ai di no makata phamba session haiba se this is not in the interest of the public aduna chi proposed time allocation je business ki masi ai di su yaningde yaw jung amoi haina ai gi opinion se Masi dissent not Taurga Gauriba no cup pangani hyper time allocation ji a yaningde Yabanga moy Masi public interest and a day hydna ID dissent not Piramaga Adamai town and Togle Aduna Moigishi Sarkar si salary bishi public interest at Tauriba Carino at the Nampu Sapuda Taubugi Sasan Masidi ID Manipur Prajazing interesta
अदो ख्वाइदगी लाइबक थीबा हाइब तारे अदु मा शासननी हाइदना आई अदुमाइना थमजगे पाउगे मिफम अदुदा MLA के मेगा चंद्रा MLA के रंजीत MLA TH लोकेश्वर अमदे MLA और सूर्य कुमार ना पांगथोकदौरिबा असेंबली मिफम असे ममिंग तगी ओइना फमदबा यादे हाइदुना फमबा मिफम ने सेशन असे लोगी वांगमदनी हंदके असेंबली मिफम कौबगी थवोंग असे इंडिया दा अमुक हन्ना थोकिजिबा मने फमगदौरिबा असेंबली मिफम असे रूलिंग गी MLA सिंह अमदे मिनिस्टर सिंह कानबा फमदबा यादबगी फमबा सेशन अमरा हाइबसी मियामना नैनबियो CLP लीडर नंगसी फम किबा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मिफमदा डिसेंट नोट पिरंबादु अचुंबा खोंगथांगने असेंबली सेशन असिगी मतंगदा चपचाबा फिरेप अमा अथुबदा लौरगनी हाइनसो MLA सिंह असिना फोंगदोकी सरकार सेने लेवा की दम अफाबा इशू खंबिनमा खंबा तंगसी सेशन कौरिबा सेशन जे मसिना ताए मदुदी मणिपुर होइबा इशू जे करिशु लेतबा करिशु नचुंगदबा सेंटर ना हारिंगी मणिपुर इमा लेबाक जे मैते हेब जाति पुंग तुम द पुंग थक थक नि लगाना पूरा कोट फून योक्सल का थमो एनी नंग लेंबा यार हाबदो मसिदि प्रमाण जे मसि सेशन जे साखी ओइरे मरमदे अखोइगी इशू मयाम जे खनरगा होल कम्युनिटी पुनमुक्ति की रिप्रेजेंट तौरिबा कोई MLA पुनमुसि हुमपुसिन खनरगा चामन नुसेब रेस्टोरेशन पीसे लांगना तौ हाबा कांदा यादसिन ताकदी सेंटर ना मणिपुर से पूरा पूरी थुगाइबा पामी करिगी अमिशा ओनबा अमिशा कनो होम मिनिस्टर ने हेक्टा हारे हेक्टा याब्राबा हादो हाइ तादि मा स्पीकिंग ऑर्डर मा थोबा मान इरगा पिराओबा भरबिले ngang बनेबा काहेलो खोलो लाबजी हाइरक पै वानबा हियर सेनेबा अदो तादि मधु मान तो हते हंदकी हाउस ता पार्लियामेंट हाउस ता मधु सुम काय केल हाइबंगम तो करिगिनोबा अदुगा हौकितना मधुदे माननाबना चिंदा हारगा हायंग तौरगा नदि कराइलो खोइन चीजु लाइबिना मिन त कम काना कयाम साल खोइ थाजे दुर्गा दुनबु अखोइन हाउस ता दिजुलुसिल दौरगा मणिपुर इमालेबाक से काय जानब होना मिन सी हाइबसे तौना रुल पियादब से ख्वाइ लेबक थिबनि असेंबली नसु वारेप कैबिनेट नसु वारेप मरक मरक त लेपखरे मसी वारेप लेपगा कौब ngamdribse अखोइगी लाइरिबा लैंगा असिना लाइरिबा लीडर असिना कनागी यका ngairibano haibse manipur gi prajana munna yengpham thoi haibse matang ai ahanba point thamge handaki assembly session ase si kauriba session ase lairiba akhoi gi ngasai gi BJP gi member manipur dagi separate tawgadawne haina lairiba BJP gi honorable member sing aduga lairiba BJP lenga asida support toriba member sing ado kannaba kauba minister amasung MLA sing do kannaba kauba assembly ra haibse manipur gi intellectual manipur gi praja mayamna masi amuktang detail oina ai naina haninge haidna ai mayamna thamjage handaki session ase ai amuka hana thamjari illegal session ni haidna masi thamjarga ai wakam masi tension jage